Here we are. Hello, good morning. Say hi. My Asay friend. Okay, pusing mo na. Ito entrance guys. Saan eh? Sa zip line. Entrance dyan. Doon. Oo, nabisita kami sa zip line. Hoy, ginawa ko nakakatakot. Ano ba to? Pagi-pagi. Ana, mulipad ka ana guys. Lipat. Lipat. Ayan, lipat. Doon, lumilipad ka dyan. Kung yan, lumilipad ka yan. Hanggang sa dulo. Doon. Kaya lang walang tao ngayon guys dahil napakaaga pa. Mamaya na. Ayan! Di picture. Ayan. Ayan guys. Wow. Doon ang papunta at doon ang ayan pabalik sa baba. Ayan guys. Punta doon. Hala, pangigat pa. Swing, swing, swing. May swing pa, patawid guys. Hanggang doon. Patawid. Swing, swing. Tatakbo yan doon. Hanggang doon guys, tatakbo yan doon. People car rider guys. Exit. Dito ang exit na.